Evar baş temaşavanên hêja îro siyê payîza navîn em disan bi programekî nû ve bi we ranê. Nîvanê min Kekşefsettin Takfa ye. Navê programa me jiyan û peşeroja siyasetê. Me ji bo me jiyan got em dixwazin ser jiyana Kekşemsettin bisekine. Kekşemsettin ji wan kesekê kete hepsê piştî cunta yek ji wan e. Zaten armanca siyasetê zê însan e, ne bi tenê welat e, welat bi însanan bi qîmet dibî. Loma dixwazin Kekşemsettin gudarî bikine. Kekşemsettin tu xêr hatî? Nav xêran da bikekê here bî. Spas, tu çavayî başî? Em başin kekê hûn çawanin. Spas, em zî başinê spas. Min got em berê her tiştê ser jiyana te bisekin. Nê ez tê bîra min li Ankarê çend gavadinê zî min bas kir berê programê çend hevalê me yê serxe yanê ciwan hebûn, ji me mezintir bûn. Tê bîra min tu wê demê bikek baqî danişman ba yek digeriyayê. Ez li vira bi wî sebebê disan kek baqê bi bîr tînim. Rastî ew me anda kir, ew wekekî mezin bû, janekî mezin bû. Li virê win tê bîra me, win ji min helbet mezintir bûn çend salan. Dê zêde ferxiyasî wexta tune bî aliyê salan da, wexta me ro 18 bû, 19 bû, yek 22, 22, 23 salî bû, çend sal gelekî mezin xuya dikerî. Ji wan kesê, yek ji wan kesekê wek bû wiha nermtir bû, yek ji wan zê tu bû, ji ber wî tu ji bo min wekî keskî sempatîk dihat. Tekin Bingözî tê bîra min bi hev re digeriyan. Min got piştê 18 tabî herkes anda bû. Win zî anda bûn, daviyê win ketin hepsê. Min xas ez berê her tiştê jiyana te heta îro dereqê wî da înformasyoneke girîngên wan tiştanan bibîzin. Em dixwazin bi te razî hem hal bine, yani jana ku vekişandiya jana me ye. Tu jê yek ji wanî em dixwazin wan fam bikine keremke sozyate ye tu qal bike, teke çi xas çi mühim e ji bo te tu dikarî ser wan bisekînî, davî em dikarin derbasê peşerojê bibine siyasetê. Belê gelek savî her hebî ji bo pirsa te aliyê jiyana xwe ya rastî ku ez ser axê min vêya bînme ziman pariyekî keme tengasiyê belê bu temaşevan û bîneran jî ev jî pêwîst e gerek mirov bînte ziman. Ez ji sala 1973 ji Wanê weqetan hatime Enqerê û heftê pêncan ez ketime dibistana bilind ya TCF ya dîltarî coğrafyayê. Nav vî kar û xebatê da nasiya me serî da gel te qedepê ya razê münasebetê me çêbî. Piştî wî jî ser Komalê em rawestan û gel tevgera Komalê me danslandin kirin. Vê navberê da hevalbendiya xurtan gelek engav balkêş bî û gelek jî wiha dilşewat gerêdayî yekdû bî. Ji Wanê me tebîra te me lê wê malek girt Maltepê û Mehmet Emîn Ece jî dibistana bilind yükselişê dikan bi êrişekî nijadperestan şehîd ket. Heftê şeş bî ew. Piştî heftê şeşê şûn da li wê damezirîna Asteran ava bû. Amadekariya wan hebî destek rêvebirî pêk hatin. Vê desta rêvebiriyê da jî ev hevalê tu qala wî dikey Tekin Bingöl
Hüseyin Nevcihan evci hebi belki bir tabirate. Beri. Bayram Elçivan hebin. Mustafa Güçlü, Ahmet Yaman, Muhlis Erdem. Belki Harun Cuşar hebin hem destleri ve beriye asleri me hengav avakir. Ece ev havali kutubeyci tekin u baki gelek nüzüktahi limetkirin levra tekin bingül malamed adıma. Kuvveti Mehmet Emin şehit ket ev malamed ama gel Hüseyin Nevcanoğlu. Baki jî damezineri komela Cizre bî. Cizre bu rast. Damezineri ya Cizre bî. Eca ev ciwan jî paşê ev aster ku ava bî me ciwan ji xwe re girt. Baqî eca ku tekiliya me cê karê da jî gehîşte yekdû pêwendî me wisa zêde bîn û zêde gel hevmayîna me ser wî hat. Ya dudiyê jî baqî hewalekî berxwedayî bî, hewalekî dilsozê doza xwe bî ya rastî. Aliyê rêxistiniyê da jî terbiyeyekî baş girtibî. Ser wî çendê bala min kêşa bî her tiştan mitkariye ez gel meşim ev pêwendiya me vî şeklî dest pê kir. Beri rast. Baki aliye insani da alakayı bir insana ra gereki baş bu. Gel meşataş bî fedekar bû dilsoz bî hevpariya wî gelek baş bû ser wî çendê malbatî jî îdî em diçûn dihatin falan. Hatta piştê destwerdana heştê, darba heştê jî Diyarbekirê me wezîfe dabîye ya rastî û berpirsyariya Diyarbekirê jî hingav me dabîye. Nav vî berpirsyariyê da jî tu zanî ev qeza ku qet neyte bîra mirov li qeza kir û li vê da jî mejûreşiyê da vefat kir. Baqî zarê wî niha zarê wî Enqereyê dimînin. Dîsa jî pêwendiyê me hene ez çûca qut nakem eveke ji me ra numûneke maye. Em ser têkoşîna wî, berxwedana wî, hewaltiya wî rêz digirin ez ê wî bêjim. Têkiliyê me jî hêj donkin ser navê wî û zarokê wî we ev dimeşe. Piştî destwerdana heştê hat tu zanî êdî sekinandina me Enqerê nema. Me biryarek girt ku em her ne herêman Kurdistanê em bişne li wê. Cî xebatî yê her hewalekî cuda cuda köş bîn ya rastî. Muhlis Erdem ketibî agiriyê. Ecaz ji malatî ev bîm li wê hane girtin. Piştê girtinê Diyarbekir dest pê kir. Piştê derketina Diyarbekirê da jî ez hatme wanê çi deran nerawasta. 8 sal ceza li me birîn. Evê dî mafê welatiyê mafê welatî xebitandinê jî li me qut kirbîn. Cezayê 3 salî aliyê uşaxê koçberiya binçavderî mecburî îskan dabîne me. û ev jî pêkhatin belê ez hatim wanê cîbîn. Piştî em cîbîn siyaseta ku me dida meşandin rêveberiya siyasetê paşê tewl hev bî ya rastî hema mirov wisa sivik bêje tewl hev bî. Pêwendiyê hewalan jî neman bilaviyê yekete nav heme hewalê me wisa bilav bîn. Êca ev berpirsyariyekî min hebû ku ez wekî her kesekî û veta bêalî rawestim nebî li aliyê siyasetê û doza ez dixwazim doza netev kî de ye li vê me piştgirî da wan tiştan. Êca nava 2000 da 2001 da me temaşe kir destwerdana askeran û gundê me hişandin.
گله گندی هاتن کتنه باجیران پرو پریشان بون مخواست از جوان را ببه برسف مرابی کوملک چکر نویوی دانم ده کوملا کوچبرن دو سالان من سروکتایی بی کوملی کر گوش درده بیشنوی دو سالان شونده والیتیا وانی دست مانی سر کوملا ما گوت بری توانباری ده جزا گرتیه ما فی تنین توان تشتانده مزواندن او خباتا ما قد کرن دست مستاندن پشتی او چوی جا کوملا 7-8 درکت دو سالان جی من سروکتایی کوملا 7-8 کرلی وانی حتی هاتنه دستوردانا 15 تموزی 15 تیرمهی پشتی 15 تیرمهی دا توزانی قرارنامه سر کمار درکتن بوان اف در نکشی دستی مداستاندن آن از گل خباتی برچف خباتی بو نتف دمشن چه دستمتی جام خباتی اره گرکی سپاس لورا وکدنی هنه کبالان مساج آندنه جوان سپاس دکم جوان یک کبالان زی هم کک ikram delene vizi sıravşan diyecekler ra ve gereki nezik de hevdin astıkın em çıbı vecine gereki spas. Yani rıkıstanya kumalej keki ikram sayma kira bela hem de keki ikram mazın yani mazın kime bir İbrahim Gültepe abi اجا سرگوهی خال مکر و کی کی و کی مازن کی سرگوهی خال مکر رنیشاندان ویجی از گله کی خوشم تیکلیا وی حتی روز یوکه هاتیجی از گله کی خوشم و نو وی دوزه داجی کتکار کی به هم پابی اکرام یعنی نروی بیجم کتکار کی به هم پابی قدر اکشی جهاتی بی جانم یعنی مرو گله ویجی بیجت یعنی که اکرام یکی وسایه محقق سپاس بجی نه جبو قضیه تیخاش gerek hevali ve demek kar hebu jwan gişkar spas muhakkak nam gut ve kedeni min biz zaro ketezi nav siyasete da bun yek jwan girtiye çava bu که یک گرتی اوی 12 سال جزا گرت یه بن ویداجی روشن هیا او روشنمگریه که به نوچگرانه که او بی سر دوز و گرن 18 سال وید خواستم و داویه دا کنسولوس اوروپی یا راستی خویدی لیدر کتن یه هولندایی یه آلمانیایی یه اوستوریایی هاتم بشتاری دوزه وین و او سروین ها آزاد کرن برات کرن با یکم کیخوشن یه بیچوک جیلی آنتروپولوژیا دبستان وانه یا بلند آنتروپولوژی ای سال دی خلاص کرد زاروک جی ابته وصو درباز bir verxuyayı ne betenete ve bir gişt aile epey eziyet kişan diye rasti derbaz bir. Eri mesela tabi hepsa Diyarbakır'ı gerek hevaldısan vakti merkezi dikirdi gotum da ser bisekinim de tabi ez naxazım bir kurayı bisekinim yeki ez naxazım ev jananan disan mero vek bike çıt bin disan van janan veni meydani li muhakkak hindek teşekkütte basıp ki belki hep jibote mühimmet gavadine kala Necmettin Büyükkaya zikir belki de büyüba yek ma bu tışte taybet که ویژتر باز کر هبو جبو که وک بزانی باد بزانی تچت بیجی که نجمتین Büyükkaya یا راستی خورد نامه دا من ناس ندکر که از کتمه دیاربکری برخوادان دیاربکری یا یکم ده بیجنی وی برخوادان شین دا یه جزاگرتی یه دارزاندی الکرنه دو بش
اینان دن جه وقتان دن وقتی وقتان دنی ایجام چونه قوشا کو که اکرام تیدا مایی یا بیسچاری برخوادانا یکی شونده که همچونه بی قوشه لبی نزوکی 17-18 حوالی ما بالما هبین 3 حوالی رزگاری هبین و یه دی یه پککی گرتی پککی هبین ایجا نوانده یه هری جدا مایی جی نجمتین ها بیبی اب هم نه خواه نزوکتاهی حوالی ما جی دکر و نه حوالی ما بی یا راستی نه جی حوالی قد دده قادهی بی یعنی وی نابینی دا ما بی ایجا خوشی انگلیزجه دزانی هنگاب درفن چی بین ما باریا که سر انگلیزجه خبتین و انگلیزجه جی هیرمت کر سروی چندی مناسبت من نجمتین آبی باریا که پیشوه چون پیشوه چون اینجی نراوسته تنزانن همجی آلی سیاست کوسا چه دبیم بالدار دراوسته و تشتان دپرسن من بهیستی بی که آلی باشورا کردستان قدره که ما بو گلک بویر سری بیده قومه بین من افجی را دپرسین اوی جامعه جی اوانت کر یعنی قلاوانت کر گرانهایی جی گرتنا شوان چکو یا بریسک بله گرتنا وان گلک خمگین بی بی گلجی خواسته بی کو بر بدد کو اوان آزاد بکد نکاری بی یا راستی وی دمی دا حوالی وان حوالی وی دمی قالا چند ناسانجی کر اب ناسانجی از دزانم قالا وان جی کر و آریکاری وان نگرتی بی پیشگیری وان نگرتی بی ایا پیشگیری وان جی هوا دبه کو اب حوالی کلی هاتنه شهید کرن نبوبا یعنی بساده بود یا دودی جی نزوکتاهی حوالی ما یکو درکتینش در به گلوان مناسبتی وان اینان دا زمان گرانهایی جی قالا ابراهیم دکر گل کتن را بینا خواهد دکر وقتی هاتین دگو ما گلک آریکاری وان کر اوه گوته نوینه یک یعنی نه که بله حتی تشته که تایبت چی گوت گو وقتی حوالی پگه که هاتنه لبی اوان لسوری یه سرکول یه وکی کوموتانا گو اوان معاش دگرتن اما یه ریچا ودا یه ریخستنی ودا گشکی معاش سرکولی گو گرتن من گو از بیمه وظیفه دار از بیمه وسیله و طبعا ما که خواهش کرد از زمان نزانم اول گوته نوینه تا بیجه مرا دگو جکو کرتنه دگوت yani گرتیگه هیدا yani گرتیگه هیدا جمعه بساگو yani اینجا تشته دیجی تایبت بود گوت او dergi ودا سر ریخستنی örgütleme گو او نویساری یک گراناهی گو نویساری منه گو او دم ابراهیم نزکتاهی لمن کر گو از تماشا کم گو برهمی مدای گو اوی چو پاشی را سرناوی خواه گو اوی نرین منن دا وشاندن وسا خمگینی یک جی گوت یعنی وسا دلمایی یک جی گوت او جمعه گوت اجابت سودی گهینتا چتشته veya da evde kira çetişte bir nizanım böyle gotene bir camire bin peşti ve nizanı bu berfadan dest fikir ve berfadan edacı şehit ket ve berfadan edacı şehit ket yani ev naf matişteki balkişi danandı bir Diyarbakır'ı ser navi hame havalan Mehmet Şah mesela gelek havaleki jirek u peş bi ya rasti gut berdev rixistini ek men navxada çi ki bu berxwadana Diyarbakır'ı kami çaman bikin her rixistini işxwara nünerek de xist
جوان نونران نجمتین آبی تنی سری خواه بی مکره بردف که کمیته پک اکی بردف که وان محمد شنر هبی ابی هلدو بی سر خواه حوالی ما جی گوتن حتی عملیه بن تو بردف که ما بکه یا راستی پاری اکی تیکیلی من ریخستینی سس ببین میجی جوان را گوت والله بردف که وان ناکم گوتن دما حتی هم درکتن تو اوی هل دست سرخواه و میجی پجران تا به حوال نشکناندم پیویسی بیلی بی یا بی احتیاجی جوی بردفکیا تفگری جی من هل دست سرخواه از نجمتین آبی محمد شنر یه داده قاده ایشخواه گلک زیده به نوی وان آخوان برپرسیاری وان تونه بین لورا عمر چتین نو حبسی دا تیک چو بیشخواه اوی ند کاری هبکت شاکری وان هبی پیشبری ما بی قوش دا ابی ما به دفکی و حتی به نشتری اشارت ما آگاهی وان ستاندن یه کوای شخوا در یه قوش ما یا ابی شفیک هبی لبی اوان نرینی خواهتانین یه تقاپه هبین تقاپه هبین تقاپه نینه یوان تفگرا ابراهیم قایپاقایه تقاپمله ری تقاپمله هبین نجا چند اولا که وان هبین اف گلک دجوار بین کتی بین روژی امری نیداش خواه حوال که وان هبی اوه به نوی وان هد که کومیتا دیار بکری سرهلدان دودیه داجی نجمتین آبی بردفکیا وید کر چرا بردفکیا وید کر زمان کرمانچی فهم کری لشکر هبین واردیان هبین یه ترکیجی فهم کری اب هبین بلی اب زازاکی دزانی اجا به زازاکی پیام مده دا سروی چنده ما او خواه دابی یعنی بردکیا کومیتا سرهلدانی مدابی بی اجا روژه که نو پنجره دا راوستا و مساج بریارا که ما گرتی پیشبری ما قوش لیکرا yüz başı Abdullah abi. Abi dergi evi vakir ye kavuşadı. Gu Necmettin abi hem Necmettin hem goy khadana gutene tam zanın katı çu belayı evştara namine falan. Abi cema meyrane gu azliye bu mafi insani berxwadı dem. O hun benavi işkence berxwadı dem. پیشروژی زارو که ما دی برخوادان ما سر بلند به ناب دیرو که دا بله زارو که و دی بیجن و اشکنجه خلقی که نه دی سرطاویایی بن و سا اوه دروشمه که دلشواتی جوار افکر نیسه پیشتی چند روی دشون دا برخوادان شخواد دست بکر قوش ولا کرن و ام برن چون افجی شهید کتابی بی خمگینی اکی مازن جمعرا وی خمگینی داشتی حوالا که ما وانی هبی رمزی آیتورکن گفت به گناهکاری که گران خاطبی دارزاندن افجی بال مرا وستابی اجا گل من آخری بی باری که حوالی ما جرا نباشی کردین یا راستی من نزکتاهی لیکر باوریا خواه لما آنی اجا حتی داوی گو از گل گوه من وقتی سرهلدان دست بکر او تعدا گران او اشکنجه خراب کلمت کرن هر حواله نکاری برخواه بده تابی و او جی که سوز دابی من نکاری برخواه ده جای دی زوری قوشه و جخورا کرا شرفک جخورا کرا اونورک او جی خواه هلاویست قوشه ده هلاویست دسته مکتوب ایلان او خمگینی هر سر من هیا یعنی او ابتکن او همیاجی به رومت به سیانت از زمان بیرتینم یا دیار بکری کیرو دوره یعنی او کو دست بیکن به روژان دی او بت دونکت از نخوازم اوی زیده بریشکن بله تنی از اویت کارم بیجم یا داویه و جدر و توزانی چو ریخستنی آلیگری ریخستنیان gelek zeyde haş hev net kirin pişkiriyle hev net kirin bal hev net ravastan gotini yekdu gelek zeyde ne de pejirandin u kuamkenne Diyarbakır'da destwarda xuyi destwardanan operasyon keran
تو جوی چجا فرجدابی نیخ نو گرتیان دا یکسر همه کو کردن دیه ده پرچکانده کردن دیه و تعادل ایتکرن ازا جفال واند کرن ایجا او خبات وان حتی درکی شوندا نوبر ما چوری خستینیان چو پرسکریک نمیون همه بینه یک جبه دارستان و جپا برخوادایی جپا مروایی پیشبری اشکنجی هنده ایجی رزی هبین تابی نو حرکتی دا یک کتی اطرافچی جی هبین آوی جپی دا همه دوست ناس بینه یک دستانه دستی هب پشتانه پشتی هب بینه یک دف و او هر کسی که را بی سفرازی و امجی بی سفرازی سرکتن و درکتن هره سپاس سپاس gerek spas ez naxazım bura ser iddiayı kek necmetin bisekim ji belki ez nizanim yani wî xastiye çi bibêjî mesele çi ye yekekî dixwazim dikarin daviye programanda dereqeviya da malumat bidin ez dixwazim vegerim sala heftê berê heftê partiya Doktor Şivan hebû partiya Elçi hebû Varan trajedeki mezin hatı servanan her du bu avaki li ortê hatin andakirin. Niha sala heftê wexta cumta hat ji berkî zêde pêşengî nema giştî xortekî ketin hepsê piştê afê yekekî 18 salî bûn bûn 22 salî vanan wexta derketin her yek bû lîderekî cîkî wexta dinerî li Tirkiye û Kurdistanê carekî da bîsî heb organizasyon çêbûn di çawa wî dinirxînî yani tabloyekî baş bû yan tabloyekî xirab bû wî tiştê dixwazim pirs bikim ji ber çi weqe siyaset derketin hewce bû ji bo Kurdan ra weqe siyaset hejmara weqe siyasetan Gekî ez dixwazî ku bê me libê destpêkê de ez qala hindek tiştan bikim ev ji me re gelek hewze heta ev afzeliyê hanê ev tiştê girîng ku neyne vekirin ihtimala libê da destpêkirin di gelek kêmosiyan bêxte nav xebatê da ser kendê em tu dizanî ku dest damezîranîna Komara Tirkiyeyê da hatine serî aliyê pirdengiyê aliyê pirmiletiyê û tengasiyê giran çêbî wan tengasiyan da hişk û req rawestan muhalîfê wan çi hene misade nekirin û fetisandinek Tirkiyeyê da dest pê kir ev fetisandina wan em bêjin 24 Beytülşebab 25 serhildana Şêx Saîd û 27 Agirê Zîlan piştî wî Dêrsîm falan qewimîn vê navberê da Kurd bêdeng man gel Kurdan muhalîfê Tirkan jî çepê Tirkan jî bêdeng man levra sistema Cumhuriyetê sistemekî yekdeng bî sistemekî gelek dijwar û hêla demokrasiyê da bêh jê nedihat sistemekî wisa bî navê wî Cumhuriyet pê rast e belê ji sistemê hişk sistemê girtî hê jî girtî bî yani ji damezineriya Komarê heta pênciyan dêna Xwedê Tirkiyeyê da sê çalakî berçav hene ji wan çalakiyan jî her sê jî aliyê rastan nijadperestan ava pêk tê ji wan yek ev e ku Marco Paşa Aziz Nesin êriş dibene ser û belav dike êrişa dudiyê dîl tarîhê da destê bêyîce boran hingav li Amerîkayê jî perwede girtiye hatiye ku çepe komünîst e destê wî digirin û heta siyasalê
کاشت کنده به یا سیامین جی چالکی یک دیسا استانبولی پیکتید و چالکی دا حسابی ها سرته زکری سرتلمات باون هیا اوی بلافت کن یعنی سی تبگری وها برچاو هنه او هر سیجی آلی چه دبیشنی تشویق کردن اقتداری تشویق کردن دستلاتیه دا آواده من همه جی و فاشیستن یعنی حرکتی ما یکسانه ایجا ابترسهانی دایا سرچپی ترکان ترک بیدنگ مانه راسته یا کردان چیه؟ کرد دجیوی تشتی نه نخیر کردجی وی اوی دا وی پیواجوی دا دماتین دنگی یکم و چلسی آندا اوی دا دیخن Diyarbakır talebe yurdi. Diyarbakır talebe yurdi da hende kevaltine bal hev. Wan hevalanda mesela Doktor Yusuf Azizoğlu heye. Mustafa Ramzi Bucak heye. Faik Bucak heye. Ziya Ekinci heye. Avana damazineri ve evine kumeline. O kumel hindek şavan çetkin hindeki Ali çandı berxadayı dikin ama gelek zeyden navdar jeninin hareketi olsa navdar jeninin libi tişteki balki şeye belki nav evate da nav alakadariyate da cihebet kara köpiye ki ve heye Ali Tunceli olsa hareketa Dersim'e de pır insan levi hatna kuştun. Kara köprü ceradı bejin. Ev buyeravi yekji buyera 33 gulan. Ali özel pevani 33 gule buyer hene. Evene pekatına beli nayne darazandı. Abi dereki de Remzi Bucak Hıngav milletvekili Demokrat Partiye Yusuf Azizoğlu hakeza milletvekiliye, Sağlık Bakanı'ya avana dibine vesile ku avi mesele dine rojevi. Eve libida pariyeki navdar ve idi çutuştunu. Pinciyan şunda se bu yeri ha berçav disa dikavumin jiwan yek hareketa Berzani ku kek Berzani tete Irak'ı ser Moskova'yı avre işte Alman tete Mısır da tete Irak'ı dasverdana Kasım çeviye o dema tete levi arikariya Mustafa Berzani tete khastın evi arikari ciddeti beli bir arikariye da nerhati Türkiye heye nerhati ona ve ku Türkmeni kudu bejin lehemberi Kurdan dene serpiyan dene rakirin o fitnati heye navi tişti da fitnati etkin. Ecelli ser nakevin ki dene khade milletvekili Nevşehir heye Asım Eren Cerad bejin. Ev Asım Ereb askeri hatiye milletvekili CHP'ye. پیشبری دموکراتیی گلزیده امناکم کردان کنه مانه محلفت آخه سو کردان چید کن دبی کرکوکی دا و ترکمنی ما تینا کشتن گرک امرابن سر بی کشتنی دا جی misliyavi peşberiyavi em Kurdan bigirin bukujun dibêjin. Pêşberî wî helwestê navê Muhsin Şawata navekî sa navdar Zalamek heye bu pêşengiya wî dirabin sad du îmze telgrafan keşîne hem Serokkomar Celal Bayar hem jî Başbakanı Menderes ev dikin vî protesto dikin hareketekî Kurdan yoksa ev heye yeke dî heye ileri yurt kastek heye Diyarbakır têta weşandin Komila Musa Anter heye servî têda damezrandin xwendewanê
خواندوان کردان درابن و 400 نامه کشت کن ویژه پروتست کن یعنی او دما او بیدنگی دا کرد پاریه که برخوا دادن حتی تینه پنجی نهان تو زانی او حوالی پنجی لب تینه گرتن سر گوتنا آسم اران پنجی لب تینه گرتن یوان یک شهید کهوید 49 لب بمینن و اف 49 لب جی دعوان دبتا قرط و کوزلار کهوه دیرو که دا اوه خواندوانی کردانن اوه یه برخوا دادن او کردن پشتی وی حرکتی شون دا ام بیجن باوریا چپ باوریا ولات پروری باوریا ملیتچیتی یا همه جی وان باوریان دا هنه یعنی وی باوری دا ناوی دوزه دا هنه او دوز دما کتاد به devlet Türk leşker giranahi de dest var. Dana ki iktisabı biken ravi Kurdan bitirsinin van xorti van de girin rast çaptersi etken ama tar çaptersi ay dijitkin. Avonji drabın çıkaz gire Kurdan hene çıkaz navdari van çıkaz Ruspiye van çıkaz Şeyh Melay van ye velat perver hene avan de girin bu Sivas azık yakadı bejni levi vargah ki askeri heye 400 hafte 5 zalamen avan levi digerin o van 400 hafte 5 zalaman ji disa duakatinin 5 levan ku bukujin nawanda insani navdar jihana kinyas kartal nawandana Abu Bekir Şekir ağa nawandana Mahmud Ertuş nawandana Bari Kartal nawandana یه باتمانی نوان دانن و یه دیاربکری نوان 5 زلام نوانه ابجی جه خلاص دبن دوزاموجی دبتا دعوا 5 گلک خواندوان کردان گلک چه نویسکاری کردان یه 5 گل زیده نخبتینن اما گلک بالداره اول ناو دیو که دا و دوزا 49 هم کتو دو بیجی گلک ناس اوی ناس تکن بله 2005 کد بیجی سایم بیانی کردان تین اونا گلک با کیش به مخواست کد از اویج تماشاوانا بینری تا بین زمان بو پیش روزی بلکه سوان لی کولین قنجو باشی چه بن و سودجی لبینه گرتن دمات تا شستان که من هزان دستوردانا شسته دا زاگونا توکی دو بهرینه زاگونا توکی دا هندک بهنا دموکراسی عالی ریخستنیه و عالی مروایی هندک گفت نهایتن بوان گاوان کرجی خدانه عالی ریخستنیه دا اما به نوعی کرد هیچ نکارن تشتکی بکن تماشا که کرد به نوعی هیچ نکارن ریخستنیه که دا بکن هشیار بینه راسته باوریا سوسیالیزمی و حشر نشر بینه راسته و کرد پروری خود بیجن راسته ناوی کردان زیده نکارن بیجن هیچ کردستانی قط نکارن بیجن سروی چندی کردی وسا قازانه وکی فیگورن مثلا جنیب یلدرم آبی و موسا انتر و سو نافدارن لویدا تین خود دسپیر نه تیپ پارتیا کارکای توکی خود ناف تیپی دا جیده گرن هندکی ویژی گلک ریخستنیه که اف هیا مازن نینه کاک هیا لوی بلکه تسکر کاک هیا کومل آزادی کردستان هیا دامزینری ویژی بلوت تکینه حکمت بلوت تکینه اوی گل دکتر شوان کو دبیت شهید کردن جوان یک حکمت بلوت تکین رشو زیلانه از باورم وی قال کرد بر یک سیر رشو زیلانه tabi یک زمان زیر رشو زیلانه از باورم نه بریسکه چکویا شوان اوی دی بنا کشتن بله دامازینه یک دبیچن تفگر adını که آتا آبا بو نوان دا یک زیر رشو زیلان بو mümkün yani
یه هری نابدا یوان یکشی محمد علی دینلره محمد Evet. علی دینلر پاشی دبت işte genel sekreteriya gişki ya TKDP Partiya Evet. Demokratya Kurdistan Türkiye dibişte livi Ecegeki novan rexistiniyan da cigirtin heye ama giranahiya xandevanê Kurd giranahiya xandevanê Kurd xana tipe da digirin Levran hinga keyfa Kurdan gelek ravandine tirsan mazın Ali deruniye da Kurd gelek tangazı keşane و ناوی وان ایدی نو گند دیشته دبیجنه وان طلبه همه طلبه نه اجاب طلبه ملکی جخوانده وانان نوبن ملکی وان جی ریخستینی مدرسان دا گلک ملای ولات پاریس هنه بندسته وان دا جی فقی دیگه هن اف فقی جتین کنن نو دعوا کردواریه دا طلبه دیگه ایجنتین کنن و کردواریه دا یا سیامین هیا که افجی دنگ بیجی ما یه دلشاوات هنه سرهلدان کردستان هر تم به کلامان به ستیرانان به چیروکان اف کرنه دب لحو گوهرتنه ایناندنه حتی شیستان و سا افجی بیا نرخک یعنی bu kurdavaریه داستی نرخ اجامه بود کارت بیشتی یه دنگ بی آلیکاریا دنگ بیجان آلیکاریا خواندوانان آلیکاریا مدرسان رو مدرسه بفنده بیجان ایجا دما تین کمنن نا تیپی دا باندورا مدرسان یا طلباتی سروان درابن نایوان ایدی دوگوهرن حتی 6-7 تین 6-7 da kongrek Malatya'yı çeydi be. O Velat Pariz'i Kürt, Sosyalisti Kürt, Şuraşgeri Kürt, o Aliye Bavariye qat fark cida bini naxada naken temaşa kili naxada naken tin dibine doğulular grubu. Yani gruba Rojhelatiyan. Ne karın bejna Kurdistani ناوی وان دبیتا دوغلولار گروبی تماشا کن کرد چه اخسیریه چه بلنگازی دا ریواده چن و هلوست شون دا دوغلولار هیدی خالت حسن آلی سوسیالیزمی دا دیگه هن دوزاوان یا کارکریه یا سوسیالیزمی یا bağımsızlığı ev şuraşgeri devrimci kodu bejin ya hela internasyonalizmi hela sosyalizmi dema xılas ben hani xılas ben Kürt temaşet ken levi yavan ya netebe do zaman ya milliye و نو هدفی وان دا گلک زیده راحت نحسبینه باید که شکلی تماشات کن اف شکه که اوان همیان برهفت کتینه نو شست و نهی نو اویدا داده قوی برهفت کت هیچ نه داده قوی جی که من هیچ نه داده قوی جی 6-7 دا دیسا 6-8 دا جی Kürt pariye ki kwa bavarın ser doğu gruba doğulayan yani ser tima doğulayan drabın ve cari kwa gele gene yek yani ev gel bine yek yani kwa berdana nav geli kwa bine girseyi geleri bejnevi geleri bin halklaşma servi çende drabın خواهد پیشاندانی افجی وساد بیجنی دی خواهد پیشاندانی دویت کن دو میتینگ داری دی بیجن خواهد پیشاندانی دو دما دسپیت کن باوری که مازن دیده خواندوانی کردان شورشگری کردان سوسیالیستی کردان ولات حزی کردان ولات پروری کردان وسا باید که زخم لوان دسپیت کرد ناوی بایی دا işte امی به مجروی بن امجدی کمنا ناوی بایی دا حتی کی داریتین خواب باور دبن تین سر دادا کوی دبی اجامی بنا ریخستنی o دادا کودو پاشی 1906 نهان دا دامازینرنا دادا کوی چیدی بن دامازینر دادا کوی داما چیدی بن نوان دا حوالی گلک هیجا هنه
ev heval hîdî berxwedayîne ki mezin dikin rêça Kurdistanî hîdî berwan zelal dibe û vê zelalbiyînê de devlet disilike dibe Kurd aliyê siyasalbiyînê aliyê ramyariyê de aliyê rêzaniyê de hîdî geş dibin û xwe diberdene nav refê gelê ji wan dibite tirsekê mezin. Vî tirsê de destwerdana hefteyekê têt. Berê ez li vir dixwazim tişkî pirs bikim. Li vir dixwazim tişkî pirs bikim. Wexta em li Dedeko dinêrinê nav Dedekoyê de KDP Türkiye heye. Doktor Şivan heye. Partiya wî. Türkiye İşçi Partisi heye. Kemal Burxa Yedinan işte va keseki Rızgariye de derdikevin ortaya giştik yani nav Dedekoy'da cî girtine nava da yekitik heye. Çi bu yani çima vanan ve de me dixwastim bi hevra hareket bikin navî tişê de yani mecburiyet ki va hebû yani ji ber ki li ser siyasetê bikaribin tesîr bikin ji ber ki dîtina kamuoyê biguherinin navhev da yekîtikek hewce ye ev dîtin ki wiha ye bû daviye çima ev hate guhert yani zede kıymet nedan kamuoya Kurdan kamuoyan Türkiye em çevalıvan servanan tesir bikini politika alîkî da zî guhertina dîtina kamuoyê ye ne ola bi tenê bi zorê siyaset nabî alîkî da zî politika serdîtinê zî tesîr wexta kir bi tesîr dibî tu çi dibêjî çima ve de me erê bifermo Livik evek barkem xeletiyeke emevî serrastken niha damezineriya Dedekoyê şêst nehe. erê Belê damezinera te KDP heftê erê damezin te KDP heftê Doktor Şivan endamê te KDP ye. erê yani ez dibêjim yekekî wirê da bûn giştek li aynî ciyê bûn berê wî aliyê de baş bû erê ne ez pêşberî gotina te nînim gotina te cî ye niha mesela em bêjin Dedeko wetê awa bî dernekê herîmiyê ca zêde bî wan dernekê herîmî da mirov temaşe dike yê Silvanê ye yê Diyarbekirê ye yê Kozluğê ye û yê Batmanê ye û tu temaşa wan dernekan dike endamê te KDP ku nizîktahî xwe lê dibînin ev jî endamê ya Diyarbekirê ne yê Dedekoyê da ev jî endamê lê vê ne yê tîpê da cî girtî ev jî endamê lê vê ne yani ji xwe re nekirine qusûr Kurdan ji xwe re nekirine qusûr ama mesela milletperwerî li hemberî sosyalîzmê gelek zêde cî nagirin ama Kurd qet ji xwe re nekirine qusûr hemû yekdeng in hemû bal hev dikarin rawestin levra û pêşberê wan evek çi dibêjnê bandorekî giran bandorekî tunekirinê heye û Kurdistanî nayîne hesibandin Kurd nayîne hesibandin û ser vî çendê bal hev rawestîn gelek zêde qusûr nîne bû çi kesê wisa hatta darizandina Dedeko de dema pêçêvî nav Kurdan da hîdî aliyê bîrobaweriyê siyasetê temaşa xwîtî le komelê herêmê jî bikin û nawan da jî bine hês hîdî destpêka cudabiyînê mirov têda dibînet lê ev yek yani xwîtiya komelê herêmî ji bo Kurdan yekîtiya wan hîdî cudayiyê jar jî bi vê cudahî jî dide ya didiyê ku TDKP Partiya Demokrata Kurdistan ya Türkiye ku tête damezirandin û ev jî alîgirê xwe
نو اوی دا جی دیگره یعنی نو سوسیالیستان جی دیگره نو ملیتچی کردان جی دیگره نو مدرسه کردان دا جی دیگرن یعنی فقیان دا جی دیگرن و اف جی دبته جدایی یک یا سی پشتی دستوردان شون دا کردستان بین آلی باوری دا جدایی انتیند لورا تو بینه بیرا خواه دم مدا ولات ام کردستانی نه گوتن زحمت بی جا کو کردستانی هات کتا نابینیه دا و برخوادان کردان اوه هات ناسین اوی شون دا وی نقابی شون دا چه دبیجنه وی مستملکه sömürge hakikate roje veda. Sömürge tezavi nav Kurdan da ve dilşavat xuydili hata kirin beli tini evlinine dava Antalya'yı tuzani Said Elçivan ku Antalya'yı dava dana levi hatna darzandın evji haftine haftine handa yekem car müstemleke levi hatiye parastın. Yani desti Said Elçi levi hatiyar evkirin. Ecab bavariya müstemleki ya sömürgeti hafte şaşan kumali da hatta rızgari da hatta şandın kuytiji le sömürge kirin bandura Türkan rexistiniye Türkan ser Kurdan hebin cudabina rexistiniyi di hatkata roja veda servan çendon her Kürt evbin yani ya seyi az evi dibêjim aliyê rêxistiniyê da nêrîna Kurdistaniyê da qebûlkirina müstemlekî ya sömürgetiyê da ferq cidabîn çêbî. Ev cidabînê hanê paşê bî gelek pir rêxistinî, pir dengî, bî pir yani ev hewayekî wisa ava bû. Ava hezkirina Kurdan bû ne ola? Kurd faydakê dîdaba Kurdan her rêxistinî angorî xwe got belê wisa ama yekîtî ku pêk nehat tabii tenê eva em bêjin nezanî vê ta bêceribandina Kurdan bî ne û destwerdana gelek devletan jî navê da hebîn û xwastin ku belewele rawestin levra levê dîsa jî ez dikarim tiştekî balkêş işte ra bêjim tevgerê Kurdistanê giranahî ema dema devlet çûba ser ewana Kurdin ewana nizam için negotiye sadan sat sedemekî êrişkerî sedemekî çekdarî pêk hatiye ev sedem biye mahane çûne tenkîla wan çûbîne tedîla wan eca vê derekê da mesela zevî jî işte ra bêjim dema hate şêst nehan dede ku taze çêbîn gelek hereketê Tirkan vê carê ava bûn wekî çi ava bûn wekî Taşqa Feceyê ava bûn Devgencê ava bûn û Ankara Fikir Kulüplerî neyse ava bûn midek şûn da hevesa çekdariyê serê dewrimciyê Tirkan çêbî û ev hevesa wan nav Kurdan da gelek alîgirî negirt ser vî çendê Kurd nav tevgera Devgencê da jî nav tevgera Taşqa jî nav tevgerê dî da jî hatine dûrkirin çira hatine dûrkirin Kurdan dawa berpirsa te gotî çira belewala bîn dawa Kurdan ev kiribîn beriyê de ev tiştê han zanîn dawa wan ya millî bî ya xwe dayî qebîlkirinê bî yani Kurdayne nasîn Kurd nasîn tu rabî xwe dey tevgera çekdariyê da kêmasiyekî zulmekî mezin bî Kurdan ev nepejirane pêwara neçûn Kurd li wan hatine ji derxistin Kurd li wan da derketin dema hatine hefteyê şûn da Kurd zibirîn ser darberê xwe û temaşekin çünkü levra baweriya karkeriyê işçi îdeolojisî baweriya bîrobaweriya îdeolojiya karkeriyê xilaskirina Kurdan nebî vê ta enternasyonîzm nirxê enternasyonîzmê ji me re digotin em ê vî da pirsgirêka we çareser bikin
هبوینا من ندهاته پجراندن نوی من ندهاته پجراندن سروی چنده کرد لوان وقتان اما نو خداجی وقتان لوان وقتان راستن نو خداجی اری tabii li deme da prosesi ki dene hele Diyarbakır'ı zindanı navbeyna siyasi kesan da cudayı derdek evi hendek dixazın vek bikin savunma bu Pariz'in ev tişki dene ya az naxazım servan bisekinim ev tişki mühim elbet li verxuyaya begirti hafte vekta cuntate insanan zindandike به آلیه دینه دازی بسر دکه بی کرد hem de Türk çepe Türkan param parça dibin. Halbuki ve hareketi ki milli gerek de hedefe da piraniya millet exe bekari be hez beke. Jiber ki derbayi hez ki vani dine tırne hezi van yektiya millet exeye ev hevcadari ki dike ser milli siyaset vanan ki evzi behevra yek به تفگر بن ورخیای کردان فرماوی ندیتن و کدنه بتنه siyaset juda çe nebu با demokratik kütle örgütleri ki hem de bejene yani ve ki organizasyonu gel zi parem parça bun mesela rızgariye asla kadar çekir yedin dede kadar ye de aşka de bu nizam her yeki o merak jıkhara çekir Livra em tişkili bilinni vekta tradisyonu ki Türkiye'ye Türkiye işte Kemalizm, beri Kemalizm ezi herden bana müdahale siyaset ekiriye. Em dibinne ve hezeki ve şartine nav kurdan da vazi müdahale ekiriye. Tesir ki xrabiye. Dibejim bu tradisyona hezin dizi müdahale ve ki siyaset edike ev çevaya iro berdavame ya na. Jibelki tu baverim endamı HDP'yi vi aliye da gerek mühime ez dixazım vi tişte bizanım yani mesela dinin Diyarbakır'ın yanzili ciye dini keseki livri be aliye millet ne hati helbijartın millet rızalık ne dayı dinin win mesela vek nişandıdın. Vek endam nişandıdın. Jibo helbijartine, jibo meclisi. Va tradisyoni ki çeva dinirxini. Ez dixazım vek hate him bibim. Gel spas na temaşe ke tu bin desti devleteke da dijî. Devlet bûyî nebe ku yê hemwelatiyê wî da kê çi dike, kê çawan dimeşe û em bêjin armanca wî çi tişte evana gel hêzên devletê balwan û têne şopandin. Eğer neyne şopandin, eğer kar û xebatê wan neyne çavnêrîn, devlet bîne wan şvan abdeç. Demek devlet ebe ku yê hemwelatiyê wî aliyê kesayetiyê jî, aliyê rêxistiniyê jî, aliyê bîrobaweriyê da jî gere bêne şopandin. Ebe mafê devlet bûyînê ye. Ne ku tinê ebe marîfeta Tirkiyeyê hemû devlet jî wî tiştî de nemeşandin. Ebe têrê naket. Devlet dema xurt dibin vê carê nav welatê xwe jî narawestin kekê min. Navê wan dîplomatin, navê wan elçîne, navê wan birre tiştin welatê derve jî çavnêriyê dikin, çavdêriyê dikin. Îca gere mirov vê derekê da hişyar raweste. Tu rêxistiniya xwe jî çêkeyî, komeliyê xwe jî çêkeyî, saziyê xwe jî çêkeyî, her tim ez nayme şopandin. Ez nayme bin çav falan ve ta çavdêrî li min nayte kirim. Ku tu bêjî tu xwe xapînî. Vê rastiyê da mirov temaşe rêxistiniyê Tirkiye kî derê dibe bila bibe? Sadan sad bêguman tulîkê wan, pêçekê wan,
ام بیجن ظلمه ون هر تم هنه کن نبنش خواه دولت بوینه ون هوری دارابه اول راستیه که یا راستی اجا بی داری دا ریخستینی لهمبری وان تشتان لهمبری وان تشتان gerek servaxt gerek kişmend têgehîştî xwe de meşandin. Avê têgehîştî da dê çi qas serkevin, dê çi qas pêşwe biçin ev tiştek diye. Ya ez pê dipejirînim vê ez pesinînim ya rastî ona dikim ev e ku devlet çavnêriya wî jî hebit vê ta şopandina wî jî hebit. Ya aseyî çi ye? کو ایرو دزیک واجی به خف جی به اشکره جی به کتوی پاریزی کتو دی پیش رو واستی و تا تو دی اوی هل دی سرخوا اوان کار و خباتان گرک مرو پیک بیند نه اوه کو ریخستینی چود دریوان به دزیکن انا البته که یعنی کیش ریخستینی براجی تشتی وان یه خفنه یه کو ریا گشتی سهنه کد و یه اندامی وی گشتی سهنه کن انگوری خواهی پیوانی وی هنه و افجی ریسکه و هر کسی بی ریسکه دیده ده برچاوی خواه اجا یا ترکان ریخستینی کردان یا ترکان ریخستینی کردان ام بیجن چاودیریا وان سر پارتیا مرال خانم یک بید سر کردان 3 جاره کرد انگوری وی گرک خامشینن اجا نه اوه کنه ها هادب جوان همیان آزادایه نه اوه کو پاک جوان همیان آزاده یه نه اوه کو حق پار همه وان تشتان آزاده یه همه تشی نوی گلمپری نوی اوه دا نیرینی دا دیجی خواه بگیر و سایه جی اجا نا گلک کبشه هندک تش در کوین برچافتین و بالت کیشن و یا تا آلی رخنان زیده دبن اوانه جی دبن امنا بیجن تونن امنا بیجن قد چه نبینه اونا چه دبن اونا همه از بیجم پیکان ممکنه evet همه پیکانن yani ez dixwazim bir tişt gerek mirû dixwazim bir erê kekşem setin ez dixwazim bir tişt bidim sistemê otoriter ev sistemanan sistema xe bi atamayî dimeşînin ve Osmanlî da zî veriye Kemalizmê da veriye yek li hembervan derdikevin dixwazin demokrasî bê demokrasiyê dixwazin gerek dijî vê li hember bî tiştê formê xe biguherinin wexta li cîkê namzedek tê vekirin gerek mero ji gel pirs bike ji şuna wî bêkir ji gel pirs bikin bêkir rizatiya wî bigirin diçin mesela li cîkê yek qerarêkê dide derva durva tînên wî dikin endam endamê meclisê wî nîşan didin yan zî tînin ji bo parlamentoyê dibêjim va rast e ister Halk Parçeke ister HDP çeke ister yeke dinê çeke em gerek biya li hember vî tiştê bisekinê ji bo demokrasiyê tişkîdinê biparêzine yan na wî dixwazim hîn bibim erê ne min te pêm kir erê bifermo min pirsa te pir ya rastî denktikekê min erê deng baş tê deng baş tê erê baş tê ya rastî hindekî ya rastî li vê hindekî ewre vî ewrîtî da mexwedaraxekî ne ev ku gotina te nayîne cî wisa min êca ev kêmasiyê hanê nav rêxistiniyê da jî bi gazindê giran têne pêşwazî kirin yanî rexnê giran wan tiştan çê dibe rast e nav gelê da ev hewal hene ku qet nayîne pejirandin veya ta ev hewal hene ku hatine bijartin 2 salan şûn da aliyê rêxistiniyê da jî baweriyê da jî serarastiyê da jî durustiyê da jî dest jê berdan dest jê berdan yani tenê ez mînakeke eştera bêjim tenê mînakeke eştera bêjim berendamiya agirî ya herîmî berendamiya wî zalamek hate kuşkirin
سری تکم همه ریخستینی رابی سر پیخواه گوتن اوی ظلام ندنه نشان هنو بندا که و بره کینان ده نف ظلام کرنه برندان و اندامیتیه دا بریا وی هل بجارتنی یا گلمپری دا 4-0 کو پارتی وکیل ده خسته بین تنی سری خواه savcı çi navi savcı navi camiri yene ha savcı ev zalimimet tek bir اره وک اره از زنم savcıya ve yeki mezun اره her neyse yani اره belki eve ber pırsata bit yani ne eve ku gazında çenabın ne eve ku rakhne lenabın bertek ne eve bertekli çenabın tavır çenabın dibin beli hincaran gel berdevki gel rîxistinî herîmî ser nakevin wan tiştanda û encamê wî da jî xusar e encamê wî da jî xirabî pêçê dibe tabii. اره راست ورخویا یه Nizam اره من فهم کر gerek spas ez dixwazim disam vegerim mesela rizgariyê wexta du min guda ser Sait Sait navî Sait paşnavî Sait çi bû gün doğmuş. Nana Sait dirêjem dibêjin ji ber wî min bîr kir du Her derken bu programa Selim Çürükaya digot mesela Orhan Kotan endamê Partiya Doktor Şivan bû wexta Doktor Şivan hate kuştun şuvatir ez bawerim li mintiqa xe komîte serokê komîte diye bir program nivîsandiye gelek tişkirine daviyê wexta Ahmet Zeki Okçuoğlu bi wekê batên tabii Ömer Çetin zî bi wan re ye Necmettin Büyükra viya davjin ji partiyê piştê wî dibêjî digot eger va tiştê hena nebûna em nehatine tecrid kirin mümkün e ev rizgarî tune nebûna mebûna yani va nîşan dide belki vekî metodê antidemokratik dibî sebebê hindik cudabûyîna zêde çêbûyîna hêzan eger em metodekî baştir hemezkirî bi kar hatine kirin mümkün e hêzê Kurdan wiha zêde mebûna rê li hember hinek tiştan hatine girtin tişi dibêjî bi wî tiştê rayî yani eger rastî Orhan Kotan hember Orhan Kotan va tiştê hena me hatine kirin mümkün bû aniha ev hêz weka rizgariyê disam banan bi hev re hereket bikirina yên ki Partiya Doktor Şivan mirasiyê Partiya Doktor Şivan te tiştek bîstiye tişi dibêjî dereke viya da yani keke giranahî me agahiyê xwe li mamê feqî digirt Erê mamê feqîzî navdeye Sait ay doğmuş got erê dihe erê te tiştek bîstiye ya nav got yani vê ev bûyere hanê wisa tewl hebe û rastîgotê wî gele zêde dest me nakevin ez te ra bêjim her kesek angorê xwe şirovekê diket geşedanekî pê xwe diweket heta serarast dibit canê mir û zer dibe êca niha hereketa em bêjin Doktor Şivan ku têk neçûva belê rast e Doktor Şivan heftê şûn da bî endamê wî xebatê û pêwendiyê wî Saîd Elçî jî hebîn rast e hingav navê partiyê da bîn dema dawa wan ya Antalyayê dest pê kir Doktor Şivan li wî jî hate darizandin nehate girtin û pişt re aliyê siyaseta sosyalîstî Doktor Şivan û hevalbendê xwe meşiyan ev jî rast e hat ser wanê da derbas bî aliyê şaxê da jî çû başûr ewa jî rast e belê mamê feqî li vê da tiştekî xerîb ji me re digo ne kuştina wî da jî pariyekî gazinde jî lê dihate kirin got birazê niha Saîd Elçî
از باورم بیرام دامایی استانبول دماغنگاف استانبول روج دا بینه ام بیجن روج کفش کربین دهاته با سر نوسی بینه در بازی باشور ببا روژا کفشکری روژ یک بری دا در باز بیه ایجا اوی گازنده لید کرن پرست که دگو که بیجن او روژا ما کفشکری امی در باز کرن و چرا روژ یک بری دا در باز کرن وی درکی دا مثلا نوی درویشی سعدو تیتا گوتن نوی شاکر اپیز دمر تیتا گوتن گراناهی نوی شرافتین الچی تیتا گوتن اوانا یک دچن گرتیگه ها دکتر شوان دا گل داخبن یعنی اف جامعه هانی داخبن اما چو کسی گناه خواه چو کسی که ماسی خواه مخابن پجران جبو ریا گشتی اب نکرن پیشکش نکرن یعنی اب گازنده که می گرانه جوان را و تو کار خبات اکی بکی ناوی کار خبات اکی داجی ام بیجن کشتن جی ناو را که ماسیه که بید توی بیجی اب که ماسیه مده هبی هر کس ده ناز بکه اما تو خواده رخه که به هندک ناوان به هندک انسانان به هندک اوان تو ایشه ام بیجن شروعه که به تو دی نشان اول خلطیه که ماسیه که مزنه اندام قد اپا ترکیه داجی اورهان کوتان اندام راسته افجی راسته اما خبات اورهان کوتان توزانی گلگه که سر وقت بی نرخک بی اورهان کوتان یعنی نگو تشته که نرخک بی اب نرخ بی ناوی پیشبری دکتر شوان چه آستنگ پیچی بین آگاهی هم پیتونه از نگارن بیا رابم شروعه که پی بکن اما که سعید وقت دبیجه اگر اورهان کوتان بی بویری دا ندا بانا رخه کی و تا نو خدا دور نکر بنا او ریخستنیا ترکیه دا همه با یک از هم عالی دیالکتیک تماشات کن هم عالی متریالیسم تماشات کن اول تشتکی غریبه نه پیکانه نه ممکنه چرا نممکنه نرینا ام بیجن ولات پروری مدرسه نرینا کمونیستی کردان نرینا سوسیالیستی وان یه ولات پاریز وان سر ریخستینی جیبت سر داخازی جیبت و سر ریچا ملی جیبت لحف دگرن لحف ناگرن نممکنه بلکه نیاره که مازن اوان تنگاف کرد بو مجبوری بو رح خلاص کردنه بین بال هفت اما دما شرط و مرجوان یه آسایی چی بین اوانا انگور نرخی خواه یعنی نها سر باوریا امتی کرد تو نبین افدمی هنگو ده ev felfeti ki mezin elbette le sosyalist bun yeki digot revizyonist yedene digot ne revizyonist yedene digot süper sosyalist hem sosyalist digot ne evce bu varan cuda partiyan da bu buna yek dikarın ve Avrupa'yı mesela yek partiye da cudayı he bayna zaman ev tişteyana mümkün bu verxuya burada şahsan hassasiyeti van rol ki mezin ditiye anhaz yaptı şey ana berdavamdaki mesela gele KDP'ne çarpı işte KDP'ne Ali vanda Ali ideolojik da problem tıneli vanan nıkarım bibin yek çizidikin nıkarım bibin yek yani zihni partiyede ne sosyalistene disan nabın yek yani yan baberi van tıneli serketini jiberi nabın yek yanzi jibo van şahsiyet geleki mühimin loma nabın yek çiye yani mesela که من ها عالی گلمپری یعنی نری ندا افتشتیانی هنه یعنی یک بین خواستن دجی جیانی یا راستی اوه یک اما بو یک بین اداجی اجا هندک تشتی دست خف و تا شخصیت ریخستنیان سروک ریخستنیان برجوندی ریخستنیان جی تو بینی ناو را دکی افجی دبتا صدما دودیان یا سی اوکو و کرد تنی سری خواه دولت نینن سر بخواه تشتاکی وان تنونن بن دستی هندک هیزانن او هیزی نخوازن که یکی تیاهانی چی به بتا یک دف
بته یک دنگ تو تماشید که اوانات اینا بیرامرو یک برجواندی ریخستینیان گراناهی سروکی وان کسایتی وان یا دودی هیزین وان بندست کن تاثیری وان پاندوری وان و یا سیجی و نرین ام بیجن جواکی ناف جواکی دا نرین اولی یعنی اوانا هر سیک دما تینا بال هف ابتینا برچاوی ما سر یکیتیا کردان آستانگین مرود کاره بیشه اول راسته بلیوی کرد آلی اولی جدایی ون هنه یا آلی زمان نه جدایی کردان هنه یعنی کرد نه سر زمانه که نکار دتا مشاندن آلی اوه یعنی باوریان دا کرد جدایی دجین نو خداجی کرد نو خداجی که وکی ام بیجن هیزن میجوگر خواه بلافت کن نو کردان داجی راسته کرد شخصیتی که کردان جخرا پروبلمان در دخنن پروبلمان جخرا مزن دکن مثلا از نه دنرم شمسدین تاک بادی نویسینی اوی یه بیش بشبقه مثلا اگر بشبقه بنا جبو ملت اوی حسانتر بو بنا خاندناوی الهی اوی جداتی که پیدا بکن سپاس بو هوزان بنگی جبو کرمانجی همون تشک گوتیه انشالله جبو şapka yerfanz teşkil beji. Ez vegerim ve hafıza. Mesela hafıza geleki mühime. Mesela Kurdan'da ez mesela Ertuğrul Kürkçü Kalikevi de harekete koç kiri de girtiye, girtiye. Sezai temelli Kalikevi İnönü'ye, Yalçın Küçük heye. Ez vakta dibinim yani gerek Kürdi vek Kürdi خادی کد و yetenekin چه گوتن جبو yeteneki le geçti ere serketine şuna ki cib bedin van temsiliyet bedin van zaten temsiliyet hakkı kurdan le erda kurdan dinin kese vahaya biyani dikin temsilciye kurdan ve aliye xiyana ki aliye hafızayı da zi probleme meye betene ne aliye hafızayda ne aliye temsiliyet eda ve probleme ki nişandı da teçid beji dereke biyada. Gege gazında olsa her veki dijwar nav rojevi de heye ya rasti ica kurdan bejin hizim xwa steri xwa hizim xwa steri xwa ku avo bibana çi dibin bila ev bibin yani em bejin reja hilbijartinê da çi ye bila ev biba ama dixwazin evî hindekî zêdekin û xwe dene xwe dipispêrine wan nawan xwe dipispêrine wan hêzan yani xwe radestê wan hêzan dikin rast e ev kêmasî ye belê kêmasî ye ya dudiyê tevgerê Tirkan hemî bi heştê şûn da têk çûn nav gelê da wala man pêşengiya gelê vinda kirin û berxwara çûyî jî bîniya rastî yani fîgür jî bîne wana xwastin debarekî xweş heye hêla Kurdan da rêxistiniya wan jî geş e ve rêxistiniyê da jî cî digirin ya sêyî ez ji te re bêjim pariyekî jî bay tarî navan tiştan da heye û belkî têne çi yani têne pêşandan veya da têne kûşekirin çend bûyer wiha jî qewimîn yani ez şadiyê wan tiştanim ewan pêşkêş dikin ewa jî sedemin îca niha eğer ku têkiliya milletbiyînê têkiliya çi demokrasiyê da Kurd em bêjin rêweçûnê da xwe nîşandan bin rêweçûnê da kewşe bin veya da rêweçûnê da biryardar bin
اوان هزان مرود کارت بینه هل داتا بالخوا و قوات وان هل داتا بالخوا اما سری بنه کو دست وان دابد و ریوچونی دا بریاردار کرد نبن اوانا بن خطری بی نقطه دانه نگوته خطری بی اینجا نهات شد که هند جاران پیشنگی ها دوزا کردان بوان دکم نپیشی هندک جاران اوانا بند کبن کرد دکم نپیشی و اوجی پیواجوه که بلکه جی اوه پیواجوه که دمشه یا چارانجی سردما چارانجی تو زانی او تیکوشینا و پگه که دمشان حتی درکی شونده گو از جبو دستلاتیا سربخویا کردستانی برددم تمام توی چاب کی از ولات ترکیه عالی دموکراسی عالی ماف مروایی پیش و بچم و اویدا و خبات داجی اجی سوده بگیرم اجاله مجی هر کسی که نبچی گراناهی مجی کردان تاوزی یعنی لبیدا مجی کردان راوستا و لبرا کردان هیچ چارەسەری خو نکرنه و تا تشتێک دەست خو نکرنه دموکرات بینا سوریه از چوان پیشوا ببم و تا دموکرات بینا عراقی از چوان ببم تیری نکردی از مولای ایران چوان که ما دموکرات پاشی وظیفه میجنیه یا راستی از چه قصد سرکتی مکو از وظیفه اجدنگیر مسرخوا اب لویجی شاشی یک چی بی اب شاشی هات کته ام بیجن رخناته پرساته اینان در روژوی گلک سپاس جواب آخر گرد وقت ما جبر که هندک ما از دخوازم هنه چه تش پیشیا منن وان تشتانزی پرس بکم و مثلا کمالیزم مثلا تو دزانی نخاشی یعنی جوره نخاشی یعنی کانسر نظام ورم نظام هپاتیت نظام چیه فلان عالی دیکتاتوری دازی چشی دیکتاتوری یعنی otokrasi, oligarşi, totalitarizm, faşizm, militarizm, niv oligarşi, nizam, parlamenter diktatörü falan bevan gerektir sene. Ve tradisyonel rızgariye Zeletirzi İsmail Beşikçe gerek kala Kemalizm ekir. Le vekta gerekez beri Kemalizm edinerin. Henekez verdizanın vekta Osmaniye'de cennet bu. Jibervi çi dibêjî mesela AKP da yani vekî hevî mezin hebû daviyê ji ber ki gelek kesan çavê xwe girtin bi tenê kemalizm didin derwayî wî tehlikekê dinê nedîtin ji wî re hazir nebûn psikolojikê wiha peyda bû vî tiştê rast dibînî yani wexta merov xwe mejiyê xwe bi nexaşiyekî bersînor bike tehlikeyekî heye ki merov nexaşiyê dinê me bînî problemekî wa peyda bû ji ber teşhîskirina tehlika AKP yani tehlike rasteke ki niha yek kumru derbarê kemalizmê a wiha bî derbarê AKP jî wiha bî mirov mîna kan bidet به ساعتان مرود کار ریز کرد اما از خوازم که خواندوان و تا بینریته سر هندک بنمالان هم دست خواه بکن سمون بنمالان هم تماشا کن یعنی بنگه هم تماشا بکن تماشا نو چاندا مزوپوتامیایی دا دو هیزین سرکه هنه جه سومریان بگیره حتی تیتا روژه ایرو کرد چنه هیز یک اوان راهیبن یه آلی باوری داد اولی دا دمشن یک اوان جی شروانن نوی یکی راهیب بین نوی یکی لوگان بین اوی هانی نو زردشتی دا جی گرد یه تماشه که نوی یکی کار پاتن نوی یکی جی ماگینه اوانا یک آلی حیاله والله عالی دروان و دمشن عالی باوری دا دمشن یک جی عالی قوت شروانی خواه میرانی خواه دمشن او هر حیث هر تم سر جواکی
desthilatın. Ev desthilatiya wan neku wekî birane ji bo desthilatiyê û dijwariyekî gelek qedîm nawan da heye xwe hewîtiye wextê Pêxemberê Ereban jî temaşeyeke desthilatiyê da dünya hindî qîyametekî jî insan yek dikuştine. Desthilatî tiştekî wisa xirab e. Êca ev hûrebiyên hat gehîşte Osmanî jî. Osmanî em bêjin devrê magiyan da padîşahê wan, xelîfê wan, sultanê wan hebîn rast e. Şerwanê wan car caran dibîne talepgerê desthilatiyê ama bandora magiyan zêde bûn. Heta kî derê hat? Heta şerê cîhanê yekem da magî têk çûn şerwanê Osmanî serketin. Yani Karpatê wan serketin. Ev du hêzin. Ev Karpatê wan bi Cumhuriyetê, kadroyê Cumhuriyetê ku tu nav bikeyî, ev desthilatî girtine destê xwe, dêne xwe dey. Hem li hemberê wan çiqa dijbar hene heme paqij kirin, hem jî aliyê olî kê ser rakir, ev têk birin. Ev navî wî nav pêvajoyê de hat bir Kemalizm li vê rawesta. Pêşberê wan evê magî bin ketin. Xwe dizî kiştin, firseta xwe ev kirin, ma nehêwiyê. Heta firsat bête destê wan û di hatibana desthilatiyê bi kê dest pê kirin ewana? Bi pênciyan Adnan Menderes dest pê kirin, xwe hûre kirin. Bi Demirel hêdî bingeh girtin. Bi Erbakan deng dan. Bi Refahê deng dan. Bi AKP jî hatine serokê wî welatê. Navbera em bêjin şerwan û oldaran her tim şerekî dijwar heye. Vî dijwariyê de hindek caran rasterast nayîne pêşberî hev. Ji xwe re sedaman çê dike. Dem sedemê wan bîne Ermenî, sedemê wan bîne Kurd, sedemê wan bîne Elewî, sedemê wan bîne her tişt. Vê navberê da şerê navbera wan gelek dijwar e. Vê dijwariyê da yek du gelek dipelexînin ama giranahî jî evê xwe tev têkoşîna welatê bû desthilatiya welatê nake gel jî têk diçe. Gel jî têk diçe. Kemalizm têk çû evê Karpat hatin yani Karpat têk çûn magî hatin hat desthilatiya wan e desthilatiya olî ye olî bingeha wan xastina wan çi ye? Şixa kufşene aliyê şerî we dimeşin xeteriya wan ilmî xeteriya wan dijberê ilmîtiyê ye zanistî ye û bilimê ye. Ev xeterî dê dom ket ev şerê hanî jî naqede ev şerê han naqede dê dîsa jî dom ket dem belkî desthilatiyê par we dikin vê parwekirinî da bêhfirehî çê dibit wekî zagûna şêstiyekan çêbî bêhfirehî çê dibit em jî bêhnekê digirin em xwe nabine hêz yani ketdar nabine hêz. Rast naha kesek em dibêjin magî mesela kesên dîndar zêdetir bi piranî AKP MHP hêzin vekî dine li vî aliyê Millet İttifakı dibên wî aliyê zenek hez hene lê naha Karpat yani eskeriye bitenin li ba CHP'nine ve nav AKP da eskeriyeye zaten Serokê Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı AKP ji ber wî bihêstir bi saya AKP da tê temsîl kirin eskeriye divan şertan da wexta du blok çêbine Kurd hêza here mezin HDP'ye dervayî wî hêzên biçûkê Kurdan partiyên legal hene. Merû rastî dixwaze ev giştîk bibin yek bi hev re hereket bikin bi wekî demokratîk ya Kurd bi careke de nikarin xwe xilas bikin lê çawa dikarin vî siyasetê ji bo xwe bikin wek yani bikin wekî fırsat bi kar wênin ji bo ku Erdogan feretir bibî gihêştiyê wan feretir bibî çi dikarin bikin di van şertan da?
گەگی نها پاریەکی هەدە بووەکی مفتەکی ئەوە بیە و سەرچە ئەوە بیە نەکو معریفەتە هەدە پێ و دۆڵەوێری ناو دەستهڵاتیەدا ku پەیدا بینە پێویستی لە هەدە پێچی بیە ez bawerim qadroyê HDP ihtimale poriyekî serwext dimeşin û angorî ceribandinê berî jî berhev dikin ser wî da jî bernameyê xwe çê dikin ez hîviyê me ku derfendê xweş û baş geş bên gehne vî tiştî de ji bo silametiya ketkarê Tirkiyeyê jî û gund yanî çi dibêjne wan û rênjberê wan jî bite evek bite derfendek bû pêşerû jî bite deryekî bênfirehiyê ya rastî îca hêzê hanên evê wan jî köşnînin yanî çi dibêjne wî qibla wî jî köşnekekê kemal yanî tu temaşayeke berî wî zivirdekî dibêjtî Allahu Ekber pişta wî zivire lê wî dibite qibla wî çepê wî dibite qibla wî rasta wî dibite qibla wî yanî lebê ev problemeke lê problemekî ba mez problemekî mezin zî ba Kurdan heye ez wekî misal veke dedim mesela van rojanan li Kurtalanê yekê Kurd li dukana xwe got ki wexta wekê serokê partiya İyi Parti ev Xanim Efendi Çûrî wî got vira welatê Kurdanê ciyê Kurdanê li vira Kurd dijîn vira Kurdistanê gerek ev fikrê wî ye tu dikarî qebûl bikî qebûl mekî lê disan zî ji ber ku yekî fikrekî cuda aniye ziman wek terör tişkî wer bi kar naaniye ji ber wî gerek me hatine girtin gerek ji bo wî kî demokrate partiyên siyasî gerek xadî derketine ji ber ku va tiştekî wî bi kar aniye tiştê fikrî nine sûj nine em dibînê Pervîn Buldan weke serokê Partiya Kurdan ji ber aliyê sosyolojik de partiyekî Kurd e lê aliyê mejî de tabii problem e dibêjî erê rast li vira Kurd dijîn lê vira Kurdistan nine vazifa wî ye yani ciyê partiyê Tirkan ya mejiyê wan zelal nine lê aliyê Kurdan da zî problemek nine çi dibêjî derexê vî tişta de berê me zelal bî ez berxiyaye yani min gûyê xwe nedawî peyvê ez evî nizanim ama ku wisa gotiye tiştekî ev e asteng e tiştekî xeter e welatê lê yê Kurdan ev rast e êca min berê bila evî dî niha milletvekiliyekî dewayê heye Yeneroğlu Mustafa Yeneroğlu ev camê ser vî bûyerî kî deriye qiyamete teqînet yani dibê kê nêrîna xwe da çi dibêje bila bêje tu nikarî bînî evî ser tiştan girê deyî êca ez jî dibêjim kimlîka devletan tune yani devletê demokrasî têda kimlîkê wan tune yani tu niha bînê tek yek devlet yek Tirk yek millet yek nizam çi ewa demokrasiya wî welatê tişkînet wî welatê dikuje netewê bin destê te ku tu bêjî xwe demokratim cumhuriyetim netewê bin de jî tu kimlîkekî lêder bike ne mutlu Türk'üm tu dibêjî ewa masera rast e tiştekî wisa xeter e bû yekîtiya jiyanê bû yekîtiya pêşerû jî gelek xeter e ez wîsa dibînim berteka em bêjin savciyê wan gelek çi dibêjne serokkomarê Serokvezîr Serokvezîrê AKP çû Diyarbekirê got ev derê haniyê Kurdistanê ye bavê min Erdoğan meclisê de got ev Kurdistan e eğer ku tamam eva xeteriya gerî giran bî vê ta bilavkirina Tirkiyeyê bî ew ê bixwe wazîfe niha girtin ev camêrê zalamê sêrtê ku girtin hingav kî derê bîn yanî yani mirû mejiyê mirû wan deran da tête tawizandin kekê min ayrıca berpirsyariyê rêxistinê da ku robin ev jî bêjin ewan ne Kurdistan'a Kurdistan ki de bile jim ara bêjin Osman Bay meclisê da te bê xwe dayê
گوتم کردستان کی ده جامعه دستان سر قلب خواه بو کردستان نوایا یعنی یه وحجی دبیجن میرانشی دبیجن یعنی نو چاوی نیاره ده و پارلمنتوی ده قلامان تشتان که اجابی هانی معدوم رو خلات کن یا راستی از گله پشگیری وان گوتنان وان هلوستان ناکم که کمال یعنی gerek spas با mesela tezkereyi da tu dizanî wexta disan du salan yek dirêj kirin tezkera ji belkî bikarî müdahale dervayê welat bike Türkiye mesela Irakê Suriye işte Rojava yan jî Kurdistan em meseleye cara pêşin CHP dijî vî tiştê derket belki mesele CHP derketiye derneketiye yani politika Kurdan ji bo müdahale kirina dervayê welat çi bibî xeta millî dijî derketinê vî tiştê bî yan na tu çi dibêjî wî aliyê da ji bo me li hember derketina CHP problemekî teşkîl dike yan başî ke wî aliyê ba که یا اوی بویرا بریا نهادا جی مثلا و گره که به با دعوه که ملی به با دعوه که نتف همه ریخستنی کردان رابو بانا پیشگیریا و تا نرازوبین آخوا دا بانا نشان ناف چاپامنی داجی ریخستنی داجی به با صدمه که یعنی هر تم صدم نوی دستی مرودانا کهون اوه صدمه بی بو هفگرتنا کردان گره که همه تشت رابو ما برخوادابانه مثلا چی بی خوازن کمال برقای رابو با داخوانی یک دابا مثلا از ایچقا کیف خوش بگم مصطفی چلیک رابو با از چلیک دابا داخوانی دابا پارتی وان لب لب ام بیجن یه حریمی دا رابین داخوانی دابانه امی گله کیف خوش بگم یعنی دلگرمیجه اوایا نزک بین اوایا یعنی هف پارکرین هف تشتهانیه نیست هف تشتهیدیه ایجا هلبستا جهپی گرک مرو پاریه که نرخدار تماشا بکه جارا یکه ما کن نو نجات پرست هیا خدا نو چه ده بیجن بنمالیا هری نجات پرست بنمالیا هری نیارتیا کردان کو آوا بیا بدست دیوان یکم جاره که او هانی درابط به هلبست دیدتا نشان اما راست هنه بچن مدحالا روژاوای بکن و صدم آوی کرد نابیجه جخوارا صدم آن دیخت صدم ایویجه هم نه ناب تذکره دا توزانی که بحثا قال هیزین بیانیت کد ناب ترکیه دا جیبین آماند کد از شروانی کو بیش نلیوی یه امبیجن هزین تایبت کو قلاوند کت جهپه وی کتا ماهنه سروی ابگدانی برتکا خوابسا کب شکر برتکاوی جی گلک جی بالدار از ده حسبینم من فیسا خوادا جی سروی نری نگنان ده زمان باش بی ایجا پیشبری وی دی چه بیجنه جهپی و دی بیجن تو نه ملی یا تا نه اوی نه تاوی ایده ابهانه کوگوتا اریجی پیشروجی دروش سردر بود زده ارتش جراتنا گوتن قط پروبلم نینه یا دو دیده چه جرا آستنگ چیبن دی بیجن هوانه تو بیجن کنه حوالبندیا خادپی جی لیسکا هزی دیه سروی چنده و تو سوشتاری دی ساجی دی جرا گوتو بانه نه ایدی ملت وانتشتان هین بیه ترکیه ایدی هیده وانتشتان بیه اما گراناهی جهپ یعنی هلبست جهپ جبو جدر و جبو ناونتوی دا آکپی بی آستنگه که گران چرا بی آستنگه که گران و آکپی دبی هبینا ترکیه گری دایی بیتیشتیه جهپ دبی نه وسایه وسا نابینت نها وسا نابینت ایجا او هانی هیزا آکپی ناونتوی دا دی اوکت دی جارکت آکپی چه دبیجه دبی اف هلوستا من اف کو از هیزین چکدار هیزین کو نوی وان بری نوی ما همه آن آنارشیست بین
ایجا ناوی نو دگیش که ناوی همیان تروریستن یعنی اره آنارشیستی ama bir teröristiya iroke. اره از پرسا داویه Keremke. پرسپکتیف اره پرسا داویه yani Kemalizm ba Kurdan vek yani ba Türkan vek bu Kur'an bu ba Kurdan zî vek de naskirin yani veka sembola dijitiye li vekt 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 guherî Kemalizm bistanda disan Kemalizm teşkidineye سی da teşkidineye esas piştê sî Kemalizm abadî bî berê sî Kemalizm tune bi navê Kemalizm tiştek tune daviyetê çil dibî teşkidine yani va çi ye sosyoloji tê guhertin siyaset tê guhertin her tişt tê guhertin merov wexta li tiştekî bi çavekî wek nehatiye guhertin nêriya siyasetê geletiyan dike siyasetê Kurdan zî duh teşkidinê bûn îro teşkidinê bûn وقت em tenê îroyîn îro yani rast e piştgiriyê kirin AKP anîn eskeriye gerek xurt bû li îro hinek tiş hatin guhertin li Tirkiye dîndarî ji bo hinek Kemalîstan zî tehlike aliyê dinê de berê giştek van eskeriye nizam bürokrasî nav CHP'yê de organize dibû na bürokrasî eskeriye parçe parçe bîye nav CHP'yê de gerek Kurdan cî girtiye gerek wekê bajarî cî girtine ve sosyoloji nemî ew çawa em hinek wekan dibîne tesîr dike muhakkak lê rojê pêşin de va sosyolojiya dikarî ser siyasetê tesîr bike em çawa dikarin vîya ji bo xê kar wêne Yani ki vakatandına wan tiştundaki zahmet levra berjevandiya insana gelek caran teyt keve pişya nêrînê wan. Danstandina insanan jin teyt kene beriya wan tiştan. Niha midehekî desthilatiya herêmî destê HDP û yani HP bî û qîmekî giran qîmekî wiha baha giran li hemberî partiyê çêbîbî seba çi wisa bî em bêjin belkî gelekan çav berdan em li wê qadrûyekê bistînet veya ta çav berdan belkî îhalekê bistînin û hîviyek hebî hîviyek çêdibî bi vî partî xwe diberdan nav refê gelê da bi wan dibî yek Eca ewa baş hata zanîn AKP rabî yekcar ev desthilatiya herêmî qut kir da wan da deyxist çawan kir vê carê û qenaet önderê yani rûspiyê gelê deyxist rûspiyê ku gel dibêjin hemû firûşkerê Kurdan in niha evê niha qenaet önderê deyxin firûşkerê Kurdan in gel wan vê carê civînan ava dikin û danstandinan nav danstandinê qirêj danin û aliyê aboriyê da têne xwîyikirin ewana îca ewana ser rêça millî ser rêça netev mirov berhevke gelek zor û zehmet e yani ne ev ku pêkan e ne ev ku mimkînî ne belê ew hani zor e desthilatiya mêjokeriyê jî wiha ye ya rastî eger wisa nebit û yê sömürge welatê sömürge navî xwelîseriyê da nabin gelek pêwendiyê qirêj ser vî miletê xwîyîbandor e giranahî gel jî gel wan tiştanin yanî sosyolojike rast e û derûniye rast e bar giran e talîsiziyekê giran heye niha bal me û ev dê çawan bête serrastkirin nizanim ama hêzekê ku her tim berxwedayî yani bi helbestê xwe Kurdan jî dilşikestî ket
و هیزین ترکان جی لشکستی کت و وکی چه بی برجواندی و تو بی اف هیزه کی وسا هر تم راوستت هیدی اوا داندوری ویدو دی برهف بن اما اوا جی چیه سراراستیا ریببران سراراستیا ریخستنیان کو چه دبن بلا بین بالهف درده که ون هبت بنا هف پار کلا که ون هبت بنا هف پار و بنا یک دنگ دما دست دانه دستی هف پشتانه پشته هف بنا یک دنگ اب هیزین ناو گله دا کو خراد بن اوانجی دی پرواده بکن اوانجی دی رادستی دعوا ملی بکن چونکه ملی تشت که ما تونن دست مدا یعنی والیتیه ها کرم که ککشم ستین yani ما پرتش سنه مرول سر بپی وقتا ما خلاص بو از گوتن تی داویه بگیرم چند هوالان پرس کرنه لی وقتا ما نما gerek spazı persona me farika yazı perskir bu borun vaqta me xlas bu az gotin ete daviye bigirim yek dakika dixwazi tişkidine bibêjî lê zêde bikê bifermo از gelek spasiya xwe wan temaşe wanê te dikim û giranayî jî çi peyamê wan hatin min nekariye ez ewan bixwînim ya rastî û meraq jî dikem ev jî rast e belê bernema te ku wiha Kurdî tu dimeşînî xurî serê xwe ev e gelekî qedrekî bilind e ez spasiya xwe îştera dikim bi zimanê Kurdî weşana te qedr bilind e bal min jî ev wisa nirxand ku ez beşdarî bernema te bibîm işte zarok te çi xurtbîna te jî ku berî jî xweşê min dihat û niha jî têt û ez gelekî xweş bîm çil sal dîşinda jî ku bîme ev jî kêfxweşî da min û xemgîniyekê min jî heye ku pirsê hewalan hebîn min nekariye ez bixwînim me evkîya dê daha dewlemend biba ez gelek kêfxweşim evî bizane û spas Ez gerekê kêfxweş bûm piştê çil yek sala min tu dîtî disa min tu gerekê dîtî tu bi xêr hatî lê wiha nebû tu tûr bûyî ez nikarim tişikî wekî te davet bikim me disan bi dûr va evde dît ew jî kêfxweşîkê rastî terk meke evê programa me xilas bibî çend daqiqan em dikarinê sohbet bikinî temaşevanên hêje em disan geştinê programa daviyekî disan ji we re gerekê spas dikim bimînin bi xêrê xweşiyê spas kırmızı mı kendisi?